Итак, мы продолжаем наше обучение. За тий одоо хичээлээ эхэлье. И этот урок называется «Сила нового посвящения». За энэ хичээл шин зориулалтын хүч гэсэн хичээл байна. Давайте прочитаем из книги Судей, 16 За глава, шүүгчд номны 16 дугаар бүлгээс уншнаа. 11-20 стих. 11-ээс 20 дугаар ишлэлийг. Он сказал ей: «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду как прочие люди». Далида взяла новые веревки и связала его, и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Между тем один скрытно сидел в спальне. И сорвал он их с рук своих, как нитки, и сказала Далида Самсону: «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем связать тебя?» Он сказал ей: «Если ты воткнешь 7 кос головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем в ткальной колоде». И прикрепила их к колоде и сказала ему: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. И сказала ему Далида: «Как же ты говоришь: люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите». Теперь он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней владельцы филистимские, принесли серебро в руках своих, и усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела остричь ему 7 кос головы его. Он начал ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь», а не знал, что Господь отступил от него. За шүүгчд 16-гийн 11-ээс 20. Самсон түүнд: "Хэрэв тэд хэрэглэж байгаагүй цоо шин олсоор намайг чанх үлбэл би дорой болж бусад хүний адил болно" гэв. Элила цоо шин олс авч түүнийг хүлээд Самсон дээрээс чинь филистчүүд хэмээн бархирав. Мухрын өрөөнд хідэн гэр нуугдсан байлаа. Гэвч Самсон тэр олсыг утас мэт таслан гараасаа өнгөв. Тэгэхэд Делила Самсон: "Өнөө хүртэл чи намайг мэхлэн надад худал хэлв. Надад итгэлдээ чамайг хэрхэн хүлж болохыг хэл" хэмээн шаардав. Самсон түүнд: "Хэрэв чи миний толгойн далайн туг үсийг нэхэд нэхэмлийн зүгээр..." Сейчас на монгольском прочитают стих. Тийхүү түүнийг унтаж байхад нь Делила түүний үснээс долоон туг үсийг бэлчээ. Тэр үсийг нэхэмлийн зүгээр сүлбээд Самсон дээрээс чинь филистчүүд хэмээн бархирав. Гэвч Самсон нойрноос сэрж нэхэмлийн зүг суурьтай нэхмэлтэй нууц татав. Тэгтэл нөгөө хүүхэн Самсон: "Зүрх сэтгэл чинь надаас хүндий атал, би чамд хайртай гэж чи яаж надад хэлж чадна вэ? Чи намайг гурвантаа мэхлэн чиний агуу хүч чадал юундаа байгааг надад хэлсэнгүй" хэмэв. Тэрээр тэгээд өдөр бүр түүнийг үгээрээ хоргоо шахамдуулсанд түүний сэтгэл өгтлээ мэтрав. Ингээд Самсон түүнд сэтгэлдээ буй бүгдийг уудлан ярьж: "Миний толгой тонгорох хүргэсэн удаагүй. Учир нь би эхийн хэвлэл байхаасаа Бурхны назир хүн байв. Миний үсийг хусвал миний хүч чадал надаас зайлж би дорейтон хүн бүрийн адил болно" гэв. Ийхүү зүрх сэтгэлээ бүгдийг дэлгэн ярьсныг нь Делила хараад хүн явуулж Филистийн ноёдыг дуудан дахин нэг удаа хурж ирэхтэн. Учир нь Самсон өөрийн зүрх сэтгэлээ бүгдийг надад дэлгэлээ гэж хэлүүлв. Тэгэхэд Филистийн ноёд түүн дээр гартаа мөнгөө барьсаар ирэв. Өнөө хэмэгтээ Самсоныг өвдөг дээрээ унтуулж нэгэн хүнийг дуудаад толгойн долоон туг үсийг нь хусуулсан Самсон суларч сулдайн хүчин арилжээ. Өнөө хэмэгтээ Самсон дээрээс чинь филистчүүд гэж бархив. Самсон нойрноосоо сэрж: "Би өмнөх шигээр гарч яв. Биесээ тэднийг таягдан сэгсрий" хэмэв. Харин эзэн түүнийг орхисныг тэр мэдсэнгүй. Мы дети Божьи, рожденные от Бога. Бид Бурханаас төрсөн Бурханы хүүхдүүд ээ. Но все же мы понимаем, что что-то в нашей жизни не хватает.
Гэсэн ч гэсэн бид нар бидний амьдралд ямар нэгэн зүйл дутаад байна. И Энийг если, мэдэрдэг байгаа. и если мы по-честному посмотрим на ситуацию, Хэрвээ бид нар үнэхээр энэ нөхцөл байдал ямар байгааг харах юм бол мы поймем, что нам что-то необходимо, чтобы принять вызов. тэр дуудлагыг хүлээж авахд ямар нэгэн зүйл хэрэгтэй байна гэдгийг бид нар олж мэддэг. Тот вызов, который стоит перед нами в это время. Энэ цаг үед бидний өмнө байгаа тэр дуудлагыг Мы ведем войну с агрессивным духовным врагом. бид үнэхээр сүнслэг харгас дайсантай Дьявол и бесы – это есть духовные существа. яавал болоо түүний чөтгөрөөд бол сүнслэг биетүүд юм И аа. поэтому мы с ними должны столкнуться на духовном основании. Тийм учраас бид нар сүнсээр тэдэнтэй тулалдах ёстой. Коринфянам 2 Коринфянам 10:4. 2 дугаар Коринтын 10-ын Сейчас прочитаем. 2 дугаар Коринт 10-4 Там написано: оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Бидний байдааны зэвсэг нь мах бодих бус харин ялагдашгүйч ялж чадах Бурхны хүчит зэвсгүүд юм аа. Мы должны воздействовать на это общество. бид энэ нийгэмлөө одоо дайрах ёстой маань. Знаете, каждый проповедник должен быть самым любимым в городе и самым ненавидимым человеком. Номлогч бүр сайн мэдээ дэлгэрүүлэгч тэр хотынхаа хамгийн хайртай хүн нь бас хамгийн үзэн ядагддаг хүн байдаг. Мы должны беспокоить дьявола. Бид диаволыг тайван байлгаж И болохгүй. в этой проповеди я хочу продемонстрировать, что такое новое посвящение и сила, которая связана с ним. Би шин зориулалтын хүч гэж юу юм бэ гэдэг талаар энэ заах болно. Во-первых, посвящение означает восстановление зрения. За шин зориулалт гэдэг бол хараагаас сэргээх гэсэн үг байна. Когда Самсон, Алдсан хараагаас сэргээх. когда Самсон потерял Бога, он потерял зрение. Самсон бурхныг алдахдаа тэр өөрийнх нь харааг алдсан. Для Самсона эта потеря была физической. Самсоны хувьд түүний махан биеийн хараа байсан. Но для нас с вами это относится к духовному миру. Харин бидний хувьд сүнсний хараа. Позвольте Божьему присутствию ослабеть в жизни христиан. За аслабе. Ослабеть. А Позвольте Божьему присутствию ослабеть в жизни христиан. за христчин амьдралаа бурхны оршихуйд амар тайван байх ёстой. И первое, что вы заметите, ихнюю духовную слепоту. За эхлээд юу олж харах вэхээр сүнсний хувьд сохорсон байдаг. Когда проповедник затрагивает определенные стороны их жизни, За христчтэй ямар нэгэн амьдралынх нь нэг талыг хүндөхөөр вы слышите их крик: тэдний дуу хоолойг сонсдог болохгүй байгаа зүйлээ олж хардаг. я не вижу здесь ничего плохого. Тэгээд бүр хитрхи амс хийснээс болоод яадгүй. Муу юм олж харахгүй шүү дээ. Энд юу нь муу байгаа юм бэ гэдэг байна. Однажды это считалось неправильным, а теперь это не так. Урд нь энэ буруу зүйл гэж боддог байсан зүйл нь хэвэн болчихсон байдаг. Что произошло? Юу болсон тэр вэ? Дьявол выколол ихние духовные глаза. Яагаад гэвэл диавол тэдний сүнсний нүдийг сохолжээ. Новое посвящение означает восстановление нашего духовного зрения. Шин зориулалт гэдэг бол бид нар сүнсний хараагаас сэргээх гэсэн үг юм. Во-вторых, новое посвящение – это перерождение духовного желания. За хоёрдугаар энэ сүнсний хүсэл шинээр одоо төрөх гэсэн үг байна. Очень, Ямар ч хүсэл сонирхолгүй болцсон байсан бол шинээр хүсэл сонирхол нь төрж очень грустно видеть людей, которые когда-то имели жажду по духовному, жажду по сүнслэг Богу. зүйлээр цангадаг, бурхнаар цангадаг тэр хүмүүс тэрийг алдсан байгааг харах шиг харамсалтай зүйл байдаггүй. А теперь они не заботятся об этом. Ерөөсөө тэр сүнслэг зүйлийн төлөө санаа тавихаа болчихсон байдаг. Когда-то эти люди радовались в Боге, радовались в Его Царстве. За бурхны хаанчлалын зүйлсийг харахтаа баярлаж хөөрдөг байсан хүмүүс Но теперь они ищут развлечения в мире. одоо ертөнцөөс зугаа цэнгэлийг ертөнцийн баяр хөөргийг хайдаг болсон байна. Развлечения в интернете. Интернетээс зугаа цэнгэлийг хайдаг. Какие-то шорты, ролики, Ямар нэгэн прочее. ролик юм уу тийм ээ? Ирээдээс баяр хөөргийг хайдаг. Библия закрыта. Библи нь хаалттайгаа. Нет семейного алтаря.
Гэр бүлийн тахилын залбирлын тахилын ширээ байхгүй болсон Вы байдаг. можете этих людей собрать на какое-то мероприятие, пожарить шашлыки или еще Тэр приготовить хүмүүсийг одоо какое-то бүгдээрээ блюдо. хамт салхинд гарцгаая, магшаар жидцгээе гэх юм бол тэр л тэдний сонирхлыг И татдаг. даже организовать какой-то вечер поклонения, где попеть вместе с ними. За бүгдээрээ ингээ хамтдаа дуулцгаая гэж хэлэх юм бол Но не ждите, что они придут на молитвенное тэд нар служение. ирдэг тийм ээ. Харин залбирлын цуглаанд тэднийг урих юм бол ирэхгүй Почему? байна. Яагаад тэр вэ? Пропал аппетит на духовное. Сүнсний тэр дур одоо хоолны дуршил гэдэг шиг алга болсон байна. Новое посвящение восстановит этот аппетит к духовному. Шин зориулалт бол энэ аппетитийг сэргээж өгөх юм аа. Большинство христиан, которые находятся в наших церквях сегодня, Өнөөдөр манай сүм чуулгануудад байгаа олон итгэгчид когда-то испытывали сильное чувство голода по духовному. сүнслэг зүйлээр маш их цангаж байсан, өлсөж байсан цаг үе байдаг. Но теперь это не так. Одоо тэгвэл өөр болсон байна. Новое посвящение восстановит этот духовный аппетит. Тэгвэл шин зориулалт чинь сүнслэг зүйлээр цангаагч нь бий болгоно. Каждое пробуждение в истории приходило через кого-то, кто молился до тех пор, пока не получал новое ведение Иисуса. Есүс Христийн талаар шин хараад авсан тийм хүмүүсээр л дамжиж шин сэргэлтүүд ирсэн байдаг. Они имели свежее откровение об Иисусе, и Иисус их Христийн пламя талаар загорелось снова. шин сэргэлт, шин харааг авсан тэр сүнслэг хүсэл тэмүүлэлт дахин төрсөн хүмүүсээр дамжин сэргэлт ирдэг. Нет более чего-то, что зажигает сердца, чем пробуждение. Сэргэлтээс өөр одоо тэр сүнсийг шатаах зүйл бол байдаггүй. Начинать в такой степени ходить по духу, что другие увидят Иисуса в вас. Та нарын дотроос хүмүүс Есүсийг олж харах ёстой юм аа. Помните, когда первосвященники схватили в храме апостолов, и они узнавали, что они были с Иисусом. За тэгээ тэргүүн тахилчид нөгөө элч нарыг сүм дотроос баривчлахдаа Есүстэй байсан гэдгийг хардаг тийм ээ. Пробуждение уже на пути, когда другие люди узнают, что вы были с Иисусом. Та нар Есүстэй хамт байсан юм байна гэдгийг хүмүүс олж харахтаа сэргэлт ирж байгаа юм байна гэж мэддэг. Новое посвящение – это когда наш духовный человек начинает занимать доминирующее положение, руководить нами. За тэгээс чин зориулт хизээ ирдэг вэ гэхээр одоо сүнслэг байдал тэр хүнийг хөдлөж яхад тийм ээ. Новое посвящение, оно снова ставит ударение на духовном. Сүнслэг зүйлсээр өргөлтийг тавьдаг шин зориулалт. Она ставит духовные вещи выше всего. Бүх зүйлээс илүү сүнслэг зүйлийг дээр тавьдаг. Новое посвящение снова открывает каналы, Ахаа тэр сүнслэг зүйлүүдийн сувгийг нээж өгдөг байгаа. чтобы по этим каналам беспрепятственно могли течь реки воды живой. Амийн голын ус чөлөөтэй урсах болдог. Иисус сказал, кто верует в меня. Есүс хэлсэн. И я могу спросить каждого из вас, кто верует в Иисуса? Есүс Христ итгэдэг хүн байна уу? И вы скажете, что мы верим. Та бид нар итгэж байна гэж Аминь. Тийм үү? Иисус сказал, кто верует в меня, у того, как Тэгвэл сказано в Есүс хэлсэн. Писании, потекут из чрева реки воды Надад живой. итгэгчийн хэвлийгээс амийн усны гол урсах болно гэж. Давайте прочитаем Исайя, 58 глава, Исая 58-аас уншия. 6-7 стих. Исая 58-ын 6-7. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого одень, и от единокровного твоего не укрывайся. Гэмбуруугийн хүлгийг мултлан буулганы ослыг тайлж гарлагдагчдыг чөлөөлөөд аливаа буулгыг эвтгэхийн тулд би энэ мацаг барилтыг сонгосон босоо. Өсгөлн нэгэнтэй талхаа хуваад хөөгдөж туugдсан ядуусыг гэртээ авчирхан босоо. Нүцгэн нэгнийг хараад хувцлаж цусан төрлөөсөө нуугдахгүй байхын тулд босоо.
То есть это здесь говорится оковы неправды. Праведность и неправедность – это наши отношения с Богом. За зөвхт байдал гэдэг бол бидний бурхантай харилцаа тийм ээ. Развяжи узы ярма – это то, что связывает тебя. Буулгыг тайлбар гэдэг буулга нь биднийг хүлж байгаа зүйл байна тийм ээ. Угнетенных отпусти на свободу. Дарлагдагчдыг эрх чөлөөнд гарга гэж байна. Это значит, ты кого-то обидел или кто-то обидел тебя. Разберись с этим За отношением. хэн нэг чи гомдоосон бол тэр уучлаагүй. Эсвэл хэн нэгэнд гомдсон байгаа бол энэтэй уулзраа олцоо. Раздели с голодным хлеб твой. За өлсөн нэгэнтэй талхаа хуваа. Это не значит, когда у тебя есть много, и ты излишки даешь. Чи чамд маш их байгаа учраас чи тэр илүүдлээсээ өгөх. Но здесь говорится, раздели. Может быть, это Тэгтэл только один чашка супа. за хуваа гэж хэлж байна тийм ээ. Чи аяг хоолтой байж болно. И ты сам не можешь, тебе только одному хватит наесться. Тэр аяг хоолоо идээ чамд өөрт чинь зөвхөн өөрт чинь хангалттай. Но ты разделил, и половину Тэгтэл ты чи талаа хуваа покушал, тийм ээ. половину другой. Талын өөр нэгэнд өгч байна. И это может быть не среди нас, не среди соседей, не может быть не в нашей церкви, а может быть даже в другой стране. За тэгтэл энэ ч одоо танаас сүмийн хүнч байж болно. Өөр аймаг хотын ч хүн байж болно. Тэр битгээл өөр улсын ч хүн байж Может болно. быть, где-то Тем миссионеры очень трудятся, и там много есть людей, голодные, и там А эсвэл нужно. илгээлтийн эзэн помочь. тэр илгээлтийн эзэн очсон оронд хүмүүс үлсгэлэн байж болно. Тэрнтэй хуваа гэсэн үг байна. Скитающихся введи в дом твой. За тэгээ гэртээ авчраа гэж хэлсэн байна. Когда увидишь нагого, одень его. За нүцгэн нэгнийг хувцслаа гэж байна. И в конце от единокровного, от нужд другого человека не укрывайся. За тэгээ бусдыг хэрэгцээнээс өөр битгий нуугдаа гэж байна тийм ээ. Такой пост приносит освобождение духовному человеку. Ийм л мацаг сүнсний хүнийг эрхчлөөнд гаргах юм аа. Мы всегда повторяем, что внутри нас, рожденных от Бога, наполненных Духом Божьим, заключена река. За тэгээд Христээр төрсөн сүнсээр дүүрсэн хүмүүс амийн усны гол байгаа гэсэн. Реку не нужно умолять течь. Тэр голоо урсаач, амийн усны голоо урсаач гэж гуйгаадах шаардлагагүй. Она упирается в эти ограничения плоти. Тэр бидний махан биеийн одоо тэр зүйлсүүдээс болоод хаагдчихэд байгаад байна. Река будет течь. Тэр гол урсах ёстой. Единственное, что вам нужно, это убрать препятствия. Та нар одоо хийх ёстой цорын ганц зүйлүүд тэр саад болоод байгаа тэр зүйлийг л зайлуулах ёстой. Бог дал пост, чтобы сокрушить плоть. За махан биеийг номогдох тэр хүчийг бурхан өгсөө. Освободить реку, которая исцелит все, к чему прикоснется. Хөрсөн бүх зүйлээ устгах тэр юуг бурхан өгсөө гэж байна. Вся борьба христианина состоит из борьбы с ветхим человеком. Христчин хүний бүх тэмцэл бол хуучин хүнтэйгээ хийдэг тэмцэл юм аа. Река напирает на дамбу. Вам нужно только дать ей свободу, чтобы разрушить эту дамбу. Тэр гол ерөөсөө нөгөө даланд л баригдаад байна. Тэр далангийн нэвдэх ёстой юм аа. Бог никогда не имеет отношения с ветхим, старым. Бурхан хизээж тэр төрлөх чанартай хуучин хүнтэй ярьдаггүй юм Но аа. Он работает всегда с тем, кто рожден от Бога, рожден свыше. Бурханаас төрсөн, дээрээс төрсөн тэр нэгэнтэй л бурхан харилцдаг. Пока Самсон видел Бога, он помнил о своей слабости. Самсон бурхныг харж байхдаа өөрийнхөө сул дорой байдлыг мэддэг байсан. Он знал, что в человеческом «я» заложен большой потенциал зла. Тэр хүний төрлөх чанарт бол маш их хорон муу зүйл байгаа гэдгийг тэр мэддэг байсан. Когда мы теряем Бога из поля своего зрения, Бид өөрийнхөө хараанаас бурхныг алдахад будь это Самсон, тэр Самсон ч байсан, или вы, та ч байсан, или я, би ч байсан. первое, что происходит, мы начинаем о себе думать более высоко, чем стоило бы. Өөрийнхөө байг хэмжээнээс өөрийгөө ихээр бодоход. Вы часто можете слышать, как дети Божьи говорят: За бурхны хүүхдүүд ингэж ярьж байхыг та нар олонтоо сонссон баха. мне не нужно ходить в церковь, чтобы жить праведной жизнью. Зөв амьдралаар амьдрахын тулд сүмд явах шаардлагагүй штэ. Такой человек слеп.
Тэр хүн хараагаа алдсан байна, сохорсон байна. Если он полагает, что может достичь чего-то, будучи ни от кого независимым, Хинээс ч хамаарахгүйгээр би өөрөө бүгдийг одоо болгож чаднаа гэж байгаа бол что-то произошло с его духовным зрением. түүний сүнсний хараанд ямар нэгэн гэмтэл учирчээ болгоо Когда мы байж. приходим в такое положение, когда мы не чувствуем общения, нужды в общении с другими христианами, Бид бусад итгэгч ахын дүүстэйгээ нөхөрлөл шаардлагагүй гэж үзэж байгаа бол когда мы не чувствуем, что мы нуждаемся в увещевании, в ободрении других христиан, бусад хүмүүсийг босгон байгуулах, бусад хүмүүсийг урамшуулах, тэднэрээ дамжин урамшуулах хэрэгцээг мэдрэхгүй байгаа бол тогда мы приходим в такое положение, когда мы думаем о себе высоко, более, чем есть на самом деле. байгаагасаа үнэнд илүүгээр өөрийгөө бодоод байна гэсэн үг байна. Это духовная гордость. Энэ бол сүнсний бардам байдал юм аа. А притчи говорят, что гордость всегда предшествует падению. Сургаалт төгс номонд байгаа тийм ээ. Бардам зан уналтын өмнө явдгаа гэж. До тех пор, пока мы видим Бога, Бид Бурхныг хартлаа. мы будем знать, что в нашей плоти не живет ничего доброе. Бидний төрлөх хүний хүндүүл сайн юм юу ч байхгүй гэдгийг мэдэх ёстой. Когда я вижу Бога, я могу видеть свою слабость. Би Бурхныг харж чадж байгаа цагтаа хэрэг ямар сул дорой вэ гэдгийг мэддэг. А когда я вижу эту слабость, я могу ее преодолеть. Тэр сул дорой байгаагаа мэдсэн цагтаа тэрийг даван туулж чаддаг. Когда Самсон потерял глаза, он стал рабом врага. Самсон өөрийнхөө харааг алдаад дайсныхаа боолн болсон. Он потерял контроль над своей жизнью. Өөрийнхөө амьдралыг хянах чадваргүй болсон. Он проводил жизнь, вращая жернова дьявольской мельницы, мельницы врагов. Тэрэмдэр дайсныхаа термик тэрэмдчихсэн. Мы становимся рабами всему, чему мы посвящаем себя. Бид өөрсдийгөө юунд зориулж гэн тэр зүйлийнхаа боолн болдог. Если мы подчиним себя своему «я», мы становимся его рабами. Өөрийнхөө бидл өөрийгөө зориулаад байвал энэ өөрийнхөө махан биеийн боол болно. Но если мы подчиним себя Богу, Хэрвээ бид өөрсдийгөө бурхан захируулах юм бол мы становимся добровольными рабами Бога на всю оставшуюся жизнь. үлдсэн бүхэл амьдралынхаа туршид бурханы сайн боол байх болно. Знаете, добровольный раб, Сайн сайн дурын боол гэж. греческое слово это «дулос». Дуулас гэсэн үг байна. У Израиля был юбилейный год, когда один раз в 50 лет они должны были отпускать рабов. За тэр 50 жилд нэг удаа тэр өөрийнхөө боолуудыг чөлөөлж явуулах ёстой израильчууд тийм ээ. Но там написано, если какой-то раб, он любил своего господина, Хэрвээ нэг боол нь өөрийнхөө эзэнд одоо хайртай, эзэн нь таалагддаг и бол он не хотел идти на свободу, тэгээд эзнээсээ суллагдаж чөлөөлөгдөхийг хүсэхгүй тогда байгаа. его подводили к двери и прокалывали ему ухо. За тэгвэл түүнийг тэр хаалган дээр аваачаад чихийг ингэж цоолдог байсан байна. И он уже становился рабом навсегда. Тэгээд насан туршдаа тэр боол хэвээр үлддэг байсан. Павел, когда говорит раб Христов, он подразумевает это слово «дулос», добровольный За раб. тэгээд Паул хэлж байгаа тийм Христийн боол гэж тэр хэлэхдээ бол энэ сайн дураараа боол болсон. Өөрөө зөвшөөрөө тийм Мы ээ. рабы Христа, потому что Это мы любим христиан своего Бог. господина. Яагаад гэвэл бид нар өөрийнхөө эзэнт хайртай учраас А почему Ой, этот Бог. раб любил господина и не хотел идти на тэр свободу? боол яагаад эзнээ хайрлаад яваагүй юм бэ? Потому что этот господин очень хорошо обращался с ним. Эзэн нь тэр боолтойгоо сайнаар ханддаг байсан учраас. Если мы подчиняемся Богу, мы становимся рабами добровольными Богу. Бид хэрвээ бурханд захирагдаж байгаа бол бурханы сайн дурын боолууд юм аа. Когда мы смотрим на жизнь Самсона, Самсоны амьдралыг бид нар харах юм бол в какой-то момент его собственный народ предал его врагу. за нэг түүний ард түмэн нь өөрийг нь дайсанд нь зардсан худалдсан. Самсон был героем, чемпионом Израиля. Израилийн авраг, Израилийн баатар байсан. Мы читаем, как он множество филистимлян, Олон врагов филистичүүдийг Божьих поборал. бурхны дайсны филистичүүдийг яаж ялж ясныг бид нар мэднэ. И однажды он разбил свой лагерь в горах. Тэр өөрийнхөө тэр ууланд байдаг лагерыг одоо
И он оттуда выслеживал проходящие караваны, и он нападал на них. За тэгээд өнгөрч яваад тэр нөгөө цуваануудыг жингийн цуваанууд руу дайрч эзэлдэг байсан. Но он был одинок в этой битве. Энэ тулаанд тэгтээ тэр ганцаардаж байсан. Израиль пошел на компромисс. Израильчууд буулт хийсэн байна. Вы знаете, сегодня сейчас в мире есть экуменистическое движение. За өнөөдөр юунд дэлхийд ийм нэг хөдөлгөөн өрнөж байна тийм ээ. Экуменизм – это Экуменизм. когда люди пытаются объединить все религии вместе. Они За говорят, энэ ну Бог один, просто пути к Нему энэ нь разные. ямар хөдөлгөөн бэ гэхээр ерөөсө бүх шашингууд нэгдэж байгаа. Бурхан бол нэг штэ. Очих замнууд нь л өөр гэд шашнуудын нэгдсэн энэ хөдөлгөөнийг экуменизм гэж хэлдэг юм байна. И Израиль пошел на компромисс. Израильчууд ийм буулт хийсэн. И подобно большей части церкви в наши дни, они заключили соглашение с Яг врагом. энэнтэй адилхан өнөөдөр манай цөм чуулганууд дайсантайгаа ингэж хилэлцээрд орсон байна. Если вы оставите в покое нас, я оставлю в покое вас. Та нар намайг тайван байлгачих юм бол бид нар таныг тайван байлгая гэсэн юм Мы хэлцээ. сегодня, знаете, хотим, чтобы было все спокойно, чтобы нас никто не трогал. За бид нар тэгэл бүгдээрээ тайван байхыг хүсдэг тийм ээ. За бид нарыг л тайван байлгаж Мы ивэл яах вэ проводили гэж. служение. Тэгэл бид нар зүгээр л энэ цуглаанаа явуулж явах ч болоо. Но если мы вспомним все пробуждения, которые когда-то были, За түүхэнд байсан сэргэлтүүдийг эргэн санах юм бол там случалось все. тэнд бүх зүйл болж исэн. Я испытывал эти пробуждения. Энэ сэргэлтийг бас амссан Мне угрожали, подставляли ножи. намайг занл хийжсэн, хутаг тулгаж исэн, Иногда даже били. заримдаа зодуулж исэн, Разбивали окна. цонхын маань хагалж исэн, Прокалывали в машинах колеса. машины дугуйг минь хагалж исэн. И даже я помню, мы когда женились, первую новобрачную ночь, Я- кто-то забросил камень к нам За в тэгээ окно. бүр ихнэр битэрийг гэрэлсэн анхны шин цонхын маань хагалж исэн. Это была жизнь, это пробуждение. Энэ бол амьдрал, энэ бол сэргэлт. Потому что дьявол ненавидит этой жизни. Амийг диавол үзэн яддаг юм аа. Об одном проповеднике Джонни Уэсли рассказывает такую историю. За Джон Веслигийн тухай нэг ийм түүх ярьдаг. Его постоянно притесняли, гнали. Үргэлж түүнийг хавчдаг байсан байна. И если почитать его историю, это очень интересная история. Түүний одоо түүх намтрыг унших юм бол маш сонирхолтой байдаг. Он был бескомпромиссный служитель. Үнэхээр буулт хийдэггүй тийм бурхны хүн байсан байна. Однажды его пригласили в одну церковь проповедовать. За тэрийг нэг удаа та манай чуулганд номлож өгөөч гэд И урьсан он байна. проповедовал Слово Божье. Тэгээд тэр бурхны үгийг Это дамжуулсан. было утро, Өглөөний цуглаан байсан. воскресенье. Бүтэн сайнны өглөө. После проповеди к нему подошел пастор и сказал, чтобы ты больше никогда в нашу церковь не Тэгээ приходил. пастор нь хурж ирээд та ахиж манай сүмд битгий ирээрэй гэсэн гинэ. Вечером он пошел в другую церковь, его раньше пригласили. За тэгээ урд нь урьжсэн нэг цуглаан дээр бас орон цуглаанд Он навцсан гинэ. проповедовал там, и там пастор говорит, больше ты сюда, чтобы никогда не приходил. За нөгөө пастор нь бас л та манай цуглаанд битгий ирээрэй гэсэн гинэ. И так продолжалось нескольких дней. За хэдэн өдөр иймэрхүү байдалтай Он өнгөрсөн. собрал на поле людей и За начал тэгтээ талбай дээр проповедовать им. хүмүүсийг цуглуулад хүмүүст одоо талбай дээр номлож А эхэлсэн байна. кто-то выпустил там быка. За тэгсэн чинь нэг хүн ингэж бухыг суллаад тавьсан гинэ. И знаете, в Монголии такие спокойные быки, А да? Монголын бух өхрүүдэд аюул сайхан тайван тийм ээ. Но вы знаете, там вот, где я родился, когда в стаде есть бык, у него есть кольцо в носу. За тэгээ миний төрсэн газар болоод ингэж буханд ингэж хамарт нь цаграх юм. Когда стадо гнали с быком, мы все дети убегали. За тэгээд ингэж бухта сүрэг явж байхад бид нар бүгдээрээ зугатаадаг байсан гэж. И такого быка распустили, выпустили, и люди убежали. За тэгсэн чи тэр талбай дээр сургаал зааж яхад нь тэр бухыг сулж тавиад хүмүүс тал тийшээ тарсан гинэ. И однажды он ехал, и прекратились все вот эти гонения. За тэгээ нэг удаа тэр явж байсан чи тэр хавчилга нь зогссон гинэ нэг И он удаа. размышляет, Тэгээ бодсон гин нөгөөдөг чинь. и он решил помолиться. Тэгээ залбирахаар шийдсэн байна. Он остановил лошадь, отошел в сторону в поле. Тэгээ тэр лошадь Да, на морь повозке ехал.
За тэгээд тэр морин тэргээ үлдээгээд ой руу очиж залбирсан гинэ. И он начал молиться. Тэгээ залбирч эхэлсэн бэ. Господи, может быть, со мной что-то не то. Эзэн минь ээ, надад ямар нэг болохгүй зүйл байгаа Почему болов? гонения остановились? Яагаад нөгөө хавчлаг зогсчихваа? Может, я что-то неправильно делаю? Би ямар нэгэн зүйл буруу хийгээд байгаа юм болов? Почему дьявол успокоится? Ему нравится моя жизнь. Яагаад диавол ингээд тайван болчихвоо? Миний байж байгаа нь диавол таалагдаад И по ахшваа. дороге мимо проезжал помещик один. Тэгсэн чи хажуугаар нь нэг хөрөнгөтөн И он баян увидел, хүн что он хажуугаар явж молится. байсан гинэ. Он узнал его. Тэгээ тэр залбирч байгаа Джон Вислиг Он таньсан взял гин. камень и бросил в него. Тэгээ чулуу аваад түүнлүү шидсэн гинэ. Тот молится, и камень ему по спине. Бум! Нөгөө ингээд залбирч байсан чи нуруунд дээр нь чулуу унсан Он гин. говорит, спасибо, Господи, что ты так быстро меня услышал. Эзэн минь та намайг ингэж хурдан сонссонд баярлалаа гэсэн гинэ. Знаете, когда мы все хотим покоя, Бид нар бүгдээрээ л нэг тайван байхыг хүсдэг тийм ээ. но дьявол не изменился. Гэхдээ диавол өөрчлөгдөөгүй шүү. Всегда, если будет огонь Божий, он всегда будет восставать. Бурхны гал байх юм бол тэр үргэлжил эсэргүүцэж босох болно. И он такое предложил Израилю. Если вы оставите в покое нас, мы оставим в покое вас. За Израиль бас тийм болцол тавьж байна. Та нар тайван байлгачих юм бол бид нар тайван байлгая. Самсон был одинок в этой битве. Энэ тулаанд Самсон ганцаараа байсан. Он никогда не соединял истину с ложью. Тэр хуурамч зүйлийг үнэнтэй хязгаарч холж чадах байгаагүй. И однажды, когда он был у скалы, старейшины пришли к нему. За тэр хадны дэргэд байж исэн чинь нэг ахмадууд түүн дээр ирсэн гинэ. Они требовали, чтобы он прекратил причинять им беспокойство. Вэ чи одоо ерөөсө бидний энэ тайван байдлыг байлгаад өгөөч ээ гэсэн байна. Так всегда бывает. Иймэрхүү юм үргэлж байдаг. Человек, который отказывается подчиняться этому коммунистическому единству, всегда является проблемой. Яг энэ олон шашны эв нэгдэлийг эсэргүүцэж байгаа хүнд үргэлж асуудал гарна. Вы знаете, был нечестивый царь Ахав. Ахав гэдэг нэг хаан байсан, шудраг бус хаан тийм. Ему нравился виноградник Навофея. За тэр нэг хүний усан үзмийн юу таалагддаг байсан байна. И он очень хотел его. Тэрийг нь худалдаж авахыг маш их И хүссэн его байна. жена Изавель там призвала лжесвидетелей, и Науфея убили. За тэгээ хуурамч гэрч нарыг дуудаад тэр нөгөө талбай эзнийг алчсан гин. И Ахав шел по этому винограднику. Он был довольный, что виноградник... Одоо энэ минийх болчлоо гэдэг нөгөө Ахавч айгүй сэтгэл хангалуун явж гин гинэ. Но тут навстречу ему пророк Илия. Тэгээ Илия иш үзүүлэгч түүний өөдөөс гарч ирсэн. И Ахав его заметил и говорит, Тэгээ ты Ахав ли это смущающий Израиля? энэ Израилийг чи байдалд оруулдаг чи байна гэл тэ. Но Илия быстро направил обвинение по нужному адресу. Тэгтэл Илия яг тэр буруутгалыг нь хэрэгтэй хүн рүү нь хандуулсан. Он сказал, не я смущаю Израиля. Израилийг шившиг болгож байгаа нь би биш Ты ээ. смущаешь Израиля. Харин Израилийг шившиг болгож байгаа нь та юм аа гэсэн байна. Смутители – это те, которые соединяют истинных поклонников с Бога с идолопоклонниками. За бурханд үннээр мөргөгчтэй шүтээ мөргөгчтэй холж байгаа хүмүүс бол харин шившиг болгогчд. Как это было в дни Изавели. Изабелийн үед байсан шиг Самсон отказался присоединиться к единству с неправильным. тэр буруу зүйлтэй Самсон нэгдэхийг хүсээгүй маа. Поэтому церковь тех дней смотрела на него как на смутителя. За тэгээд түүнийг бүр одоо жигшүрт хүм мэтэр тэр өөрийнх нь талыг Они харж байна. требовали, чтобы он прекратил вызывать волнение. Оо чи битгий ийм өмнө тариад зүгээр л чимээгүй байчих гэж байна тийм ээ. Самсон был предан в руки врага своим собственным народом. Өөрийнх нь ард түмэн нь Самсоныг дайсанд нь тушаасан. Именно здесь приходит новое посвящение. Яг энэ үед л шин зориулалт байх хэрэгтэй. Они связали его, Тэгээ түүнийг хүлсэн. потому что Самсон сказал им, Яг тэгвэл Самсон тэднэрт хэлсэн байна. я вам позволяю поступать так со мной, только пообещайте, что вы не умертвите меня. За та нар одоо намайг ингээ хүлээ. Гэхдээ намайг одоо миний амийг битгий аваарай гэдэг. Самсон не боялся дьявола. Диаволоос Самсон айгаагүй. Он боялся своего народа, этой религиозной толпы. Тэр өөрийнхөө ард түмнээс тэр шашны цугларалтаас айсан.
Так он и поступил. Тэгээд тэр ингэж үйлдсэн байна. Они связали его и предали в руки врага. Тэгээд түүний гарыг хүлээд дайсных нь гарт Они тушаасан. выдали тем, кто ненавидел и жаждал его смерти. Түүний өхлийг хүсэжсэн, түүнийг үзэн ядчихсан хүмүүсийн гарт тушаасан. Врагам Бога, филистимлянам. Бурхны дайсан филистчүүдэд Когда тушаасан байна. филистимляне увидели Самсона связанным, они Филистчүүд закричали от радости. хүлэгдсэн байгаа Самсоныг хараад баярлан хашгиралдчихсэн байна. Но это было их ошибкой. Гэхдээ тэд нар андуурсан. Потому что когда они закричали, на мужа Божьего сошел Божий Дух. Тэднийг хашгирахад тэр Бурхны хүн дээр Бурхны сүнс буусан. Он разорвал эти веревки. Тэр хүлгийг тасалсан. Он увидел ослиную челюсть. Тэр ээлжигний эрүүг аваад И он взял ее и убил 1000 врагов. мянган дайснаа алсан юм а. Я слышал, как другие проповедники проповедуют из этого места Писания. За энэ ишлэлээс өөр олон хүмүүс номлож явахыг би сонссон. Они говорят, что это была старая, высохшая челюсть. За тэр эрүү нь болохоор хатцсан, ухаарцсан эрүү байсан гэж Я ярьдаг. был на одной конференции, там Энэ даже конференц дээр байж прихожане подарили пастору такую красивую, высушенную ослиную челюсть, такую покрытую лаком. лакаар бүрдсэн ингээд хатаацсан тэр эрүүг нэг пастортай бэлгэлж яахыг би харсан гинэ нэг Говорит, вот конференц дээр. пастор тебе, ты будешь как Самсон этой За челюстью пастора погибать. ма илжигний эрүү та Самсомит одоо энэнгөр дайснаа тага тултаарай гэд. Но Писание говорит, что это была свежая челюсть. Харин бичээс дээр юу гэж ядг вэхээр энэ бол шин эрүү байсан гэж байгаа. Бог дал заповедь Израилю, чтобы перворожденный любого творения был посвящен Богу. За тэгээ ууган бүхэн бурхан зориулагдсан байх ёстой гэж байдаг тийм ээ. В Исход 13:13. Гэтлэл номны 13-13 дээр Там написано: «А всякого из ослов, разверзающего, заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его». Но в подлиннике, в английском языке написано: «Если не выкупишь его, сломай его шею». за юу Харин гэж вэ? элчигний анхны төл бүрийг хургаар золигтов. Хэрв золихгүй гэвэл хүзүүг нь хугал. Чиний хөвгүүд дундах ууган мөр бүрийг чи золих ёстой. Перворожденного осла они должны были либо заменить агнцем, либо сломать ему шею. Эсвэл хургаар солих ёстой, эсвэл хүзүүг нь хуглах ёстой байх тийм И ээ. прообразом этого является свежая челюсть. Энэ нь болохоор шин эрүү гэж байна. Это новое посвящение. Энэ нь шин зориулалт гэсэн үг байна. Кто-то посвятил этого осленка Богу. Энэ эрүү илжгийг хэн нэгэн хүн бурхан зориулсан байсан байна тийм ээ. И именно этой челюстью, новым посвящением Энэ шин Самсон поразил своих зориулалтын врагов. эрүүгээр Самсон дайсангаа ялсан байна. Когда наше сердце правильно перед Богом, Бидний зүрх бурхны өмнө зөв байхад Божье обеспечение всегда доступно нам. бурхны амлалтууд хангалт биднэрт өргөж боломжтой байдаг. Писание говорит: многое может усиленная молитва праведного. Зөвхт хүний одоо чармаартай залбирал ихийг гүйцэлдүүлнэ гэж байдаг. После того, когда Самсон поразил врагов, Самсон дайснуудаа ялаад он возжаждал, и он думал, что умрет от жажды. цангаад одоо үхэх нэ гэж бодсон. Он бросил эту челюсть. Тэгээд тэр эрүүгээ И из этого нового посвящения потекла вода жизни. тэр шин зориулалтаас амийн ус гарсан. Это всегда была истина. Энэ үргэлж үнэн байсан юм аа. Река начинает прорываться с новым посвящением. Шин зориулалтаар амийн усны гол урсдаг юм аа. Начинает течь вода Святого Духа. Ариун сүнсний гол урсдаг юм аа. Самсон выпил из этого источника и ожил. Самсон тэр булгаас ууж амилсан. Когда вы будете молиться от избавления своей зависти, Чи өөрийнхөө одоо атаархлаас салгаж өгөөч гэж залбирахад об избавлении своей горечи, желания посплетничать, за хов ярих, атаархах, бусдыг шүүхээс салгаж өгөөч гэж залбирахад о своем ропоте или непрощении, өөрийгөө одоо гомдолдож, гоншгонож, үл үйлчилж байгаа байдлаас чөлөөж вы өгөөч гэж начинаете залбирахад думать, что вы умираете. чи үхчихээн гэж өөрийгөө боддог тийм ээ. Потому что вы будете шокированы, увидев, как это сильно двигало вами. Яагаад гэвэл чи тэрийг олж харж байна тийм ээ.
Би ямар муухай атаарах вэ? Ямар муухай гоншгоноор гомдлагч байдгиймээ гэж харахаараа бүр алмаар нь чи. Это мотивировало всю вашу жизнь. Чиний бүхэл амьдрал ийм зүйлээр л одоо дүүрэн И вы байж. почувствуете себя истощенным, Өөрийгөө ядарсан, туйлдсан байгааг харна. на грани смерти. Үхлийн эрмэг дээр илтсэн байсан байна гэж Потому харна. что вы увидите, за многими вашими мотивами стояла горечь. Тэгээ чиний бүх одоо олон зүрх сэтгэлийн хандлагуудын чинь ард ийм гашуун үндэс байсан. Вы думали, что у вас есть право позволять этой горечи находиться внутри вас. За би одоо ийм байх хэрэгтэй штэ. Би ч одоо хүн юм чинь бас гомдон штэ. Тэгин штэ гэж өөрөө Это зөвлөхөө тийм ээ. подталкивало вас, заставляло течь адреналин. Тэгээ энээсээ бодож чи өөрөө биеэс өөрөө адреналин ялгаруулж. Зависть в вашей душе, дух сплетней, они побуждали вас. Ингээ хов ярихаараа бүр сэргичдэг тийм ээ. Когда вы звонили, Хаун поднимали кричал, телефонную вот эти трубку своему другу там или подруге, За уцаа аваад нөгөө найз хүүхэн лугаа яриа л те. вы негативно говорили о другом человеке, о Өөр брате или хэний хүний сестре. тухай нэг ахыхаа юм уу ихчийнхаа тухай сөрөг зүйлүүдийг ярихаар амар кайф авдаг. Когда вы размышляли над горечью в своем сердце, ваша плоть была возбуждена, взволнована. За тэгээд тийм зүйл яхаараа сэтгэл нь хөдлөө одоо бүр амар. Но когда пришел Бог, вы Байсан бол- очень удивились и узнали, насколько все Бурхан это чам дээр двигало ирэхэд вами. Ямар амар байсан бэ? Юунд би ингэж юугаар хөглөгдөж явж исэн бэ гэдгээ олж хардаг. И когда вы молились, и эти вещи ушли из вашей жизни, Тэгээ чи залбирахад энэ зүйлүүд чамчны кровь амьдралд явдаг. Христа, она омыла вас. Христийн цус та нарыг угаасан. Вы чувствуете себя истощенным, разбитым. Өөрийгөө ядарсан, туйлдсан, нүдүүлсэн мэт байгааг Но мэддэг. только тогда может течь эта река жизни. Тэр үед л нөгөө амийн усны гол урснаа. Реки воды живой потекут из этого нового Энэ посвящения. шин зориулалтаар л амийн усны гол урсаж эхэлдэг юм аа. Самсон выпил и ожил. Самсон уусан, амилсан. Пришло пробуждение. Сэргэлт ирсэн. Пророк говорит, без откровения свыше народ не обуздан. За дээрээс ирэх илчлэл байхгүй л ард түмэн төөрнө гэж Или байгаа тийм ээ. или в английском переводе там написано «народ гибнет». Ард түмэн сүрэх болно. Дээрээс ирэх илчлэл байхгүй л ард түмэн сүрнэ гэж байгаа. И смерть является результатом духовной слепоты. Үхлэл юу сүнсний сохор байдлаас үхэл ирдэг юм аа. Когда люди духовно слепые, Хүмүүс сүнсний хараагаа алдаад сохорсон байх. они продолжают заниматься религиозной Нөгөө деятельностью. шашинлаг үйл ажиллагаагаа л хийсээр байдаг. Они научились быть религиозными. Шашинлаг байгаа сурчсан байдаг. Они, подобно зомби, продолжают играть в этом религиозном представлении, как будто в нем есть жизнь. Зомби мэд тэгээд ерөөсөө тэр шашинлаг тоглоомоо тоглоод яваад байдаг. Ам байгаа юм шиг бодоод. И в этой духовной слепоте они не могут видеть, какое влияние оказывает грех на их жизнь. Тэдний амьдрал гэм нүгэл ямар нөлөө үзүүлээд байгааг харах чадваргүй сохорсон байдаг. Становится механическим поклонение. Тэр механик магтаад мөрөглийг тэгэл Люди выбирают песни, которые им нравятся под такт, им могут радоваться. таалагддаг, химнэлэн таалагддаг тийм дуунуудаа л дуулдаг. Они, знаете, как израильский народ по воле Бога ходил вокруг стен Иерихона, и они упали. За Израильчууд Ерихоныг тойроод явж байгаа ханан нурдаг. Но вот эти люди, когда духовно слепы, они как роботы ходят вокруг стен этих, которые никогда не упадут. Хизээч нурахгүй тэр ханыг тойроод сүнсний хараагаа алдсан тойроод явдаг. Одна из самых грустных историй в Библии – это история царя Саула. За хамгийн эмэг нэртэй Библийн түүхүүдийн нэг бол Саул хааны түүх. Ковчег Завета отсутствовал на своем месте на протяжении всего его правления. Түүнийг хаанчилж явах бүхэл цаг үеүүдэд тэр гэрээний авдар байгаагүй. Мы знаем, что только Давид, он принесет его в Иерусалим. Давид түүнийг Иерусалимд буцааж авчирдаг, тийм ээ. Это означает, что за все время царствования Саула не было живого присутствия Бога. Энэ юу гэсэн үхээр Саул хааны хаанчлалын үед Бурхны амьд оршихуй байгаагүй гэсэн үг. Потому что Бог сказал, над крышкой ковчега я буду говорить вам. Тэгээ би энэ ковчег юу
гэрээний авдар дотор байж оршиж ярина гэж хэлсэн тийм ээ. И мы не читаем запись о том, что хотя бы один раз Саул пытался вернуть ковчег на Тэгээд его бид нар место. хаанаас ч Саул хаан нэг удаа ядаж нэг удаа тэр гэрээний авдрыг авчрах юмсан гэсэн оролдох хийж И байгаа. самое грустное заключается в том, что они научились быть религиозными без Бога. Хамгийн гаслантай юм юу гэхээр бурхангүйгээр шашинлаг байгаа сурцсан. Они никогда не скучали по отсутствию ковчега. Тэр гэрээний авдар байхгүй штэ гэж гонж одоо санааширсан үе байгаагүй. Вот что происходит и в наши дни. Тэгвэл бидний энэ үед ямар байна вэ? Мы учимся, как быть религиозными. Бид нар бас л ийм шашинлаг байж Мы сурч байна. продолжаем механически исполнять форму. Тэр механикаар хэлбэр хөөгд байдаг болжээ. Когда-то это такое подобное служение было наполнено жизнью и приносило плоды. Үр жимсийг авчирсан амьд оршихуйтай цуглаан байсан. Но теперь эта механическая форма никогда не произведет духовные результаты. Тэгээ ийм хэлбэр төдий зүйл хизээч сүнслэг үр жимсийг авчлахгүй. В день Пятидесятницы 120 человек наполнились Духом Святым. За 50 дахь өдөр 120 хүн ариун сүнсээр дүүрсэн. И весь город замер. Тэгээ бүх хот даяараа одоо Петр различил двух лжецов у алтаря. Они упали замертво. Петр хоёр худалч хүнийг илчлээд тэд нар өгтгийн ундаг тийм ээ. Это Анания и Сапфира. Анания, Сафира хоёр. И когда они умерли, упали замертво, на всех напал страх. За тэр хоёрыг өгснээ дараа бүх хүмүүс айдас давтсан. Павел распознал одержимую бесом Филиппов, и началось пробуждение. За Паул тэр Филиппойд чөтгөд эзэлсэн хүнийг таниад тэнд сэргэлт ирсэн байдаг. Что мы имеем сегодня? Өнөөдөр биднэрт юу байна вэ? Я езжу по многим городам, по многим странам. За би ингээд олон хотуудаар явж байна, олон улсуудаар явж байна. И я всегда вижу дух подражания, который пытается имитировать духовные дары. Сүнсний бэлэг авиасуудыг дуурайх гэсэн тэр оролдлогуудыг л их харж байна. Люди произносят пророчества, в которых нет духа, Тэр сүнс байхгүй, айн байхгүй иш үзүүлэлгүүдийг хэлэх гэж оролддог байна. которые не сбываются. Биелэлээ олдоггүй иш үзүүлэлгүүдийг И, хэлдэг может болсон. быть, в Ветхом Завете их бы давно побили камнями. Хэрвээ бид нар хуучин гэрээний үед амьдарч ирсэн бол айл хэдий ч удан Но они цохиулсан. считают, что мы сейчас живем в благодати, и они Одоо могут бид это нар произносить. нэгүслийн эрэнд амьдарч байгаа гэж дураараа тэгэл дуураймал юу болсон байна. И они имитируют всякие действия Духа Святого. Ариун сүнсний бүхий аливаа үйлсүүдийг дуурамлаар Но хийж. если посмотреть, что реально церковь не имеет силы, Бодит байдал дээр сүмжуулган хүчгүй без болжээ. видения, без близости Бога люди гибнут. Бурхантай ойр харилцаагүйгээр хараагүйгээр хүмүүс И ужас Сурики, ма. этой трагедии состоит в том, что они не знают, что они мертвы. тэг хамгийн аимшигтай юм нь юу вэ гэхээр өөрсдөө үхсэн байна гэдгийг мэдэхгүй байгаад байна. Самсон пошел на компромисс с врагом. Самсон дайсантай буулт хийсэн. Мы прочитали в начале, как он просто открыл сердце пред Далидой. За Делила тэр өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг нээсэн тухай бид нар уншсан тийм ээ. Враги его связали. Тэгээд дайснууд нь түүнийг хүлсэн. Они выкололи ему глаза. Нүдийг нь ухаж авсан, сохолсон. Из-за своей слепоты он вынужден был молоть на дьявольской Тэр мельнице. хараагүй болсон учраас дайсныхаа тэрэмдэр ажилласан. Я когда-то смотрел этот фильм. Би нэг түүний тухай киног үзчихсэн. Я видел этот Самсон, который жалкий, в грязных лохмотьях, Тэгээ одоо бүр ингэ навсааж, нооройсон Самсон слепой, и он хараагаа алдсан. молотит, чтобы эту муку, чтобы сделали хлеб этим Тэгээд врагам. нөгөө буудагийн тэрэмдэл гурил болгох гал явж байгаа. И они приходят, они смеются над ним. Тэгээд нөгөөд нь хурж ирэл түүнийг шоолоод, дооглоод И я, знаете, просто плакал. тэрийг үзээд би үнэхээр өрөвдсөн, уйлсан. Я вспоминал, как этот муж, когда был с Духом Святым, он совершал Ариун невероятные сүнсээр чудеса. дүүрэн байсан. Үнэхээр бурхны хүч дотор байсан тэр эр хүн.
Он мог взять городские ворота. Это огромные ворота. И отнести их Хотын на гору. хаалгыг өргөө төр уулан дээр аваачижсэн эр хүн Мы читали, что он убил 1000 филистимлян. мянган филистичүүдийг алжсэн гэж бид нар уншсан тийм Мы ээ. читаем о других подвигах, которых он делал. Түүний хийсэн өөр гайхамшгуудыг гавьяануудыг та нар мэднэ. И теперь он вращает эти жернова. Одоо тэгсэн яасан? Буудаа цайруулаад явж байна. Нет силы, нет победы. Хүч байхгүй, ялалт байхгүй. И подобно Самсону, церковь в наши дни, она не знает, кто есть враг. За өнөөдөр Самсон мэд өөрийнхөө дайсныг танихгүй болжээ манай сүмчүүд. Самсон заигрывал с Далидой, но он не понимал, что она является врагом. За тэгээд тэр дайснаа таниагүй Делилад нууцаа ярьсан тийм ээ. И когда мы посылаем своих детей лицом к лицу стать с миром, врагом Бога, они полностью не подготовлены. За бид нар хүүхдүүдээ ерөөсөө ямар ч бэлтгэлгүйгээр дайсантай нүүр тулахаар явуулж И байна. если послушаете сегодняшние проповеди, Өнөөдрийн өнөөгийн сургаалуудыг сонсох юм бол не ведется речи о святости, о вере, о ариун баде. байдлын талаар тийм ээ, тамийн талаар, диваажин мөнхийн улсын талаар яриха Все байжээ. дело в изысканности, в красоте, в процветании. Тэгэл хөгжил, цэцэглэл, тансаг байдал, амжилт гэж ярьдаг болж. Люди смотрят на то, кто сколько имеет. За хүмүүс бие биенээ харахтаа энэ хэр зэрэг өөх хөрөгтэй билээ, энэ хэдийн хэмжээний зиндааны хүн билээ гэж л И хардаг. болж. какой-то труженик, он будет работать, служить, молиться, проповедовать, и о нем никто не будет За вспоминать. тэгэл тэр бурхны нэг хүн хөдөлмөрлөөлөдөг, үйлчлээлэдэг, сайн мэдээ яриалэдэг, яваалэдэг хэн ч тэнийг ярьдаг. Но если вдруг он станет успешным бизнесменом, у него будет много денег, Харин тэр хүн гэнтхи ингээд амар амжилттай о нем будут бизнесмен все болчихсон бол говорить, бүгдээрээ л шуугаад байна. его Ярина. будут все приглашать. Бүгдээрээ л урьцхаах болно. Только из-за того, потому что он имеет что-то. Яагаад гэвэл түүнд ямар нэг юм байгаа учраас түүнд тийм ач холбогдол өгчээ. Все дело в изысканности, в процветании. Ерөөсөө л бүхэл юм тансаглал, хөгжил, цэцэглэл гэж Люди ярьдаг болсон. показывают, на каких машинах они ездят. Ямар машинтай явж байгаагаа харуулах дуртай. Они смотришь интернет, и как бы невзначай там меняет колеса в машине, но на этих колесах там написано BMW, какая-то крутая машина. За тэгэл машиныхаа дугуйг хүртэл харуулаад тэр ямар тэмдэг байдгийг тэр дугуйных нь BMW гэнэ. Я всегда думал, и куда-то я приезжаю, почему всегда люди смотрят, какие у меня часы на руке? Тэгэл би ээж тийш очихор хүмүүс миний цагийг л хараад идгээ. Я потом только узнал, Тэгсэн чи дараа нь л би мэдсэн. что оценивают людей вот у нас, по крайней мере, в нашей стране, потом потому, какие часы он имеет, За манай улс лав тэгдэм бэ харин ямар цаг зүүснэр нь зиндагийн тодорхойлт юм байна л да. какую обувь он одевает. Ямар гутал өмсөж जैन гэд. Вы сейчас смотрите, За УГ мундык в тапках. мундаг таавчтай байж юм гинэ. Какую обувь? Еще какая авторучка. Тэгээ бас үзэг ямар үзэг барьж जैन гэд. И знаете, и они всегда смотрят, и даже некоторые, они приезжают специально ко мне домой, чтобы посмотреть, у него, наверное, большое служение, За он, тэгээ зарим наверное, нь живет зориуд манай богатый. гэрт ирдэг гинэ. Энэ айгүй том үйлчлэлтэй юм билээ. Ямар амьдарч байгаа харъя гэж. Потому что они привыкли, если чем больше служения, тем большой Тэгээд одоо дом, үйлчлэл шикарный, том бол ерөөсө тансаг байшинтай часы, все дорогое. айгүй үнэтэй цагтай ийм байх гэж боддог гин. Мир проникает в сердце. ертөнц тэдний зүрх сэтгэлд нэвтэрчээ гэв. И мир уже больше не враг. ертөнц тэдний хувьд аль хэдийнэ дайсан нь биш Он какой-то болжээ. непонятый друг. Зүгээр л нэг үл ойлгогдох найз нь болчихсон тийм ээ. Понимаете, мы можем сказать, мы не любим мира. Но если эта мирская система занимает внутри нас Бид нар положение, ертөнцид дургу гэж ярьдаг боловч бидний зүрх сэтгэл ертөнц зай эзлээд байх юм бол то фактически мы любим мир. бид нар ертөнцид дуртай л гэсэн үг болчиход байна шүү тийм ээ. Неважно, что произносят наши уста. Бид
Бидний аав юу ярьж байгаа нь чухал биш ээ. Важно, к чему направлено наше сердце. Зүрх сэтгэл маань юунд хандж байна гэдг нь чухал юм аа. Когда мы читаем книгу Судей, мы видим Самсона, что когда он находился в заключении, его волосы начали расти. За тэгээ сүүлд нь бид нар шүүгч номноос унших юм бол түүний ус ургаж эхэлсэн гэж байгаа тийм ээ. Кажется, мы всегда должны коснуться самого дна, прежде чем посмотрим наверх. Бид нар ингээд дээшээгээ харахын оронд хамгийн түрүүнд доошоо ундаг. Самсон уже вовсю крутил жернова дьявольской мельницы. Тэгээ диаволын термээр буудаа цайруулсаар л байгаа нөгөө. Он был подобен мулу, прежде чем посмотрел вверх, в небеса, и увидел, что он потерян. Тэр одоо юуны өмнө би алдагдсан байж тээ гэж тэнгэр рүү харах ёстой тийм ээ. Когда мы читаем о блудном сыне, За төөрсөн хүүгийн үлгэрийг бид нар уншдаг. прежде чем блудный сын пришел в себя, он оказался в загоне для свиней. За тэр ингээд тэр ирэхээс өмнө яг тэр гахаан оронд амьдарч байсан И тийм ээ. он готов был есть эти помои. Тэр бүр гахаан идшиг идэхэд бэлэн байсан. И знаете, история церкви всегда от крайнего законничества Сүм чуулганы түүхээс харахад бүр одоо бүр нөгөө тал руугаа бүр хязгаарт нь очичдаг тийм ээ. до крайней вседозволенности. Тэгээд одоо бүр зөвшөөрч болох бүх зүйлийг хязгаарт очичдаг. Ямар хэмжээнд зөвшөөрч болох нь тэр хязгаарт нь Когда можно делать все, что хочешь. хүссэн зүйл болгоно хийж болохоор хэмжээнд очдог. Ай, он Бог благодати, он все простит. Бурхан нэгүүлсний бурхан штэ. Уучлчнаа гэл Но тэ. пробуждение всегда начинается среди зловония мертвой религии. Тэр өхмөл шашны дундаас л что рождается? Пробуждение всегда Сергей рождается Гирдигемак. среди мертвой религии. Тэр өхмөл шашны дундаас л сэргэл төрдөг юм аа. Мы видим, волосы у Самсона начали расти. За Самсоны ус ургаж эхэлсэн. Самсон начинает видеть, что он совершил глупость. Өөрийгөө ямар их мөнхөглөг тэнэг зүйл хийгээвэ гэдгийг олж харсан. Но есть обновление. Гэвч шинжлэл байгаамаа. Мы можем вернуться, мы можем увидеть Бид нар пробуждение. Бид нар сэргэлтийг харж болно. Бид нар буцаж ирж болно. Мы можем стать величайшей силой этого столетия. Энэ зууны хамгийн агуу хүч байж чадах боломж байна. Посвящение Самсона было в его волосах. Самсоны зориулалт нь түүний үсэнд байсан. Они начали расти. Тэр нь ургаж эхэлсэн. Дьявол не заметил, как локоны коснулись плеч его. За тэр нь энэ юу лээ? Мөрөнд нь хүрснийг диавол анзаараагүй. И блудный сын не пришел в себя, вернее, блудный сын пришел в себя, когда он уже готов был наполнить чрево этими свиными отходами, рожками. Гахаан тижээлийг гизээ цатгахаас өмнө ухаарсан байна тийм ээ. Дүүрхийн даваан дээр гэх юм. И когда Самсон, он обновил, обратился к Богу, покаялся, Тэгээ Самсон бурханд хандсан, гинсэн, он воззвал к Богу. бурхныг дуудсан. Вы знаете, он попросил мальчика, чтобы он подвел его к 2 колоннам. За энэ хоёр баган руу намайг аваачид өгөөч гэж нэг хүүгээс И он гуйсан. воззвал, и он говорит: дай мне отомстить за мои глаза. Нүднийхээ одоо өшөөг авах туслаач гэд. Чего он просит? Тэр юу гуйж байна вэ? Он не просит улучшить свой собственный образ жизни. Өөрийнхөө амьдралын хэм маягийг дээшлүүлье гэж тэр гуйгаагүй. Он не просит денег. Тэр мөнгө санхүү гуйгаагүй. Он просит правильного видения, Зөв харааг өгөөч гэж гуйж байгаа. способности видеть Бога. Бурхныг харааг өгөөч гэж гуйж байгаа. Новое посвящение требует, чтобы мы в буквальном смысле освободились от всего неправильного, от всего За ложного. шин зориулалт гэдэг бол бид нар буруу зүйлүүдээс, бүх буруу үйлдэлүүдээс эргэх гэсэн үг байна. И последний поступок Самсона был самым великим. Самсоны хамгийн сүүлчийн үйлдэл бол хамгийн агуу нь байсан. На дьявола обрушивается крыша. Диавол дээр тэр дээвэр нуран унсан. Пророк Агей говорит, что слава последнего храма будет больше, чем прежнего. За иш үзүүлэгч Хаgai хэлсэн байгаа тийм ээ. Сүүлчийн сүмийн алдар нь өмнөхөөс их байх болно гэж.
И знаете, Самсона положили в гроб к его отцу Маною. За эцгийнх нь булшны дэргэд тавьсан байна Самсоныг. И давайте мы снова вернемся к алтарю. За одоо бүгдээрээ тахилын ширээ рүү буцаж очиё. Давайте обновим свои обеты. Амлалтуудаа бүгдээрээ шинчилъя. Давайте позволим Святому Духу убрать все ограничения. Ариун сүнснээс энэ бүх хязгаарлаж байгаа, саадулж байгаа зүйлүүдийг зайлуулж өгөөч гэж И гуйцгаая. тогда снова потечет река жизни. Тэгэхэд амийн усны гол дахин урсах юм Тогда аа. снова придут благословения. Тэгээд дахин өрөөлөд ирэх юм аа. Аминь. Амен.